Шьыжьнаҵы анхацәа зегьы русқәа ирҿын аӡәгьы игәы иаанагомызт абга рыҩны иааины машәыр рызноуп ҳәа раԥхьа абга лыцҳаит анхаҩԥҳәыс Индира аҩӡба. Анаҩс ашҭаҿы аӡы шаалгоз аанда ихыԥаны Џьамила Ануаԥҳа дахәит. Иббама иара, иббама? Аиеи, абна алеира исуан. Алеира исыма? Аиеи. Нас абнахь ииҵәиуа абна игылан, нас абнахь ихыԥан ицеит амышмалаганахь. Аӡәыр ицҳама? Стиотиа лыцҳаит қақа. Аӡаагара дахьнеизоума иахьлыцҳаз ари? Мамобра, аӡаагараантәи даауан, абри лыцҳаит, иалацара уи зегьы ҳамбаӡеит ҳабгоит иаҳԥыз. Абга заҟараазеи? Идун, аԥҳәыс иҟаран, аус еиҳа хәыҷык еиҵан. Абиаҿы иаанымгылакәа зыла ашьа хылан иҟаз агыгшәыга ақыҭа иалалеит. Амҿаагара ҳәа иҟаз анхаҩы Сергеи Ануа игәы иҽанӡамкәа иҩназааигәара изыҭрысны ицҳаит. Ашьҭахь саан сара иара афархь ахь абнахь дцеит, фархьк аазгоит ҳәа. Дшааиуаз ибжьы геит исшәакәым. Ибжьы ган ахәыҷгьы ддәылҵит аҷкәын. Аҷкәын ддәылҵын, иаргьы ахынтә абӷа дасит аихагьы икын. Нас ахәыҷгьы дыҩны даныҳәҳәа, саргьы сыҳәҳәеит, нас ишәан абна аилсны ицеит абнахь. Ахәрақәа зауз ауааԥсыра иаразнак ахәышәтәырҭақәа рахь инаган, арыхәрақәа ахьшәарҭаз азы рыхҩыкгьы аԥҟара рықәшәеит. Пациент Ануа, 52-го года рождения, он был сегодня доставлен к нам в госпиталь с диагнозом множественные укушенные раны левой и правой половины грудной клетки, напряженная гематома. Вот, значит, пациент прооперирован, на данный момент состояние средней тяжести, стабильное, находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Амашәыр шыҟалаз иаразнак адырра ҟаҵан араион анапхгарахь агыгшәыг аҭархаразы аамҭак иаҿк иалагӡаны арахь иаашьҭын бџьарла еибыҭаз асолдаҭцәа, иара убасгьы ақыҭаҿы инхо ашәарыцацәа рҽы еибыҭаны абна еимырдоит. Аҷкәын сеиҵараҿоуп абџьар змоугьы ҳашьҭуам, џьарак ҳзааӡоз иаапкны абга ҳамчалшоит, џьарак ҳзааӡоз ҳашьҭоуп. Раион ахь ираҳҳәахьеит, комби команда ҭигоит, амилициа аудит имчеса амти ацхраара ҳарҭап, џьара иҳазкуаз аҳба. Макьаназы аҵыхәтәанынӡа еилкааӡам абга ақыҭаҿы иҟанаҵаз аԥхасҭа, асызӷы мҩаԥызго агыгшәыг иалшоит арахәгьы аԥырхага рнаҭар. Алиас Корсаиа, Анатолий Маланиа, Аԥсуа телехәаԥшра.